došli u 2155. godinu. Evo sada se trenutno nalazimo u 2155. godini. Sve reforme od 5. oktobra 2000. godine su urodile plodom. I sve reforme od 1950. godine urodile su plodom. Jer pravoslavnih Srba više nema. Svi su istrebljeni. Ostalo ih je samo par hiljada u Resavskoj pećini i njih predvodi neki buntovnik koji ne znam kako se zove. A Srbija je podeljena na sektore. Na svakim sektoru upravlja po jedan robot i kiborg. A ljudi se rađaju proizvodnjom, proizvodi ih mašina. Šta bi još mogla da kažem, šta sam zatekao u 2155. godini. Tako da pravoslavnih Srba ima 1500 do 2. To je bio cilj. Rudo se eksploatiše s pomoću robota. Ugalj, nafta, zlato, sve je to prepuno, cela Srbija je prepuna tim bogatstvom. A svetom dalje vlada globalna korporacija. Ona uzurpirava sve i ona kontroliše sve. I proizvodnju ljudi, i proizvodnju hrane, sve to ona kontroliše. A sad bi morao nazad da se vratim u 2016. godini, ne bi li se desilo da se istrebaju svi Srbi do kraja 2155. godine.